nkibaza umunsi navuga mugamu nkayo ngayo esasa mu Qur'ani nahnu shi'a 12 na'budu Allah wahdahu la sharika lahu. Nizihe nkuru uwo mushekhe yakubwiye ku basahaba? Bavandi b'Islam iyi nkuru ngiye kubabwira mu mbabarire mbanze kubiseguraho irababaza cyane ngo yishe umusahaba mugenzi we arangije asambanya umugore we. Kuki ijtihada ibarwa kubicanye gusa ntibarwe ku inzira karengane kandi bose ari abasahaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. twongeye kuguha ikaze Sheikh Arafat. Ubushize twari twakoranye ikiganiro tubwira buryo ki wavuye muri Ahlus Sunna wal Jamaa ukajya muri madhhab ya Ahlul Bayt alayhimus salam. Nagira ngo ntangire nkubaza ikiganiro giheruka wakibonye ute ukurikije uko abantu bacyakiriye? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. كبيبجو برشمر الله سبحانه وتعالى الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. dushimira Allah we watuyoboye inzira y'ukuri mukuri nitwari kuyoboka ibataza kuba kubw'impuhwe ziwe n'ingabire ziwe. Ni kubw'iyo mpamvu dukwiye gushimira Allah kubw'iyo nema ikomeye cyane yaduhaye uw'Islam. tunasabira amahoro n'imigisha intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi at-tayyibin at-tahirin we nabiwe n'abasangirangendo be babandi bahagaze ku nzira y'ukuri kugeza batabarutse. Ni kubw'ibyo ikibazo warumbajije kijyanye n'ikiganiro twakoze ubushize abantu baragikurikiye ntago ari benshi ariko abagikurikiye ndakeka ko hari icyo bavanyemo kandi kibafasha. Hari byo bumvaga ku bushiya bijyanye n'ibihuha bababwiraga ariko baza gusanga atari byo. Hari igice cya kabiri kindi bashizeho za commentaire hari ibibazo bagenda babaza ariko ndagira mbabwire yuko ibyo bibazo biba bisaba kubitegurira umwanya uhagije munakabisubiza mu buryo burambuye. Niyo mpamvu rero mwabonye ko hari ibibazo mubaza mugasanga nta bisubizo muri kubona bijyanye n'ikibazo ukuntu kimeze. Hari ikibazo ubona kiba kiremereye biba bishaka kugira ngo ugihe umwanya uhagije. Ibyo bibazo rero babajije ndakeka hari n'abashekhe tuba turi kumwe nabo baba bafite umwanya wo kuba bagira icyo babivugaho, sinjyenyine gusa n'abandi bagira icyo babivugaho. Akazi icyiciro cya gatatu cyabonye ikiganiro b'Abayisilamu usanga baba bagendera ku bufana bidashingiye ku bumenyi ariko ugasanga n'ubufana gusa. Abo rero ntabwo umuntu aba ataha umwanya usanga n'ibyo baba bavuga naho bihuriye n'ubumenyi. Muri abo harimo umuyisilamu wambwiye ngo ndakugira inama nk'iyo Ibrahim yagiriye se. Nkibaza umuyisilamu avuga mugamu nkayo ngayo esasa mu Qur'ani urumva ijambo nk'iryo ngiryo umuyisilamu tubona yuko nta n'ubufana gusa budashingiye ku bumenyi. Qur'ani tubwira yuko Ibrahim yabwiraga se Azara bamwe bavuga ko ari se wabo amuza gusenga amasanamu bigirwamana. Azasome suratul Araf وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. أو إبراهيم يبيرغا إسي أتي كوكو urafata ibigirwamana amasanamu kayagira imana ati wenda kubana n'abantu wemba muri mu buyobo kabije cyane. Ahandi muri suratu Maryam aho yagize ati ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka shay'a. Yewe data kuki ugaragira usenga bitakumva bitakubona bitagira icyo byakumarira. Urumva ko Ibrahim yabwiraga se amubuza gusenga ibigirwamana. Arangira avuga ati ngo hadaka Allah mu cyarabu. Wa ana aqul lahu nahnu shi'a 12 na'budu Allah wahdahu la sharika lahu. Turasenga Allah dusenga Allah umwe rukumbi utagira icyo abanyikanyije nabo. Naam ubwo hari nabandi bagiye bashiraho bitutsi niki ariko abo ngabo umuntu arabirengagiza agakomeza akazi ka dawa inshallah. Naam. Abantu benshi bagiye bakomoza ku ngingo y'abasahaba ngira ngo hari wenda bitewe n'ikiganiro wakomojeho ko wagiranye n'umwe mu bashekhe baraye mwakoranaga ku musigiti. Icyo kiganiro ni ibiki cyangwa se nizihe nkuru uwo mushekhe yakubwiye ku basahaba?
Bismillahir Rahmanir Rahim. Umushekhe twagiranye ikiganiro nigeze kubibabwira, twamaze igihe umwanya munini cyane twicaranye. Mu byo twaganiriye nta bindi n'ubuzima bw'abasahaba nyuma yo gutabaruka kw'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ese abasahaba babayeho bate? Ubuzima bwabo ese bitwararitse bate? Ese bakomezanyije umurongo intumwa y'Imana yabasizemo, cyangwa hari ibindi bahinduye inzira yabo bijyanye nuko bo babyumvaga? Mu byo twaganiye rero ku gihe cya Abu Bakar hari byabayeho, no ku gihe cy'umusaha ku cya Khalifa Umar, naho nuko na Uthman, nuko na Ali, nuko kukomeza. Ubwo rero nkaba nahisemo ikiganiro kimwe mu byaranze abasahaba nyuma y'uko Rasul atabarutse n'igihe cya Abu Bakar. Bavandi w'Islam, iyi ni inkuru ngiye kubabwira, mu mbabarire mbanze kubiseguraho, irababaza cyane. Ni inkuru iteye agahinda kandi ibabaje. Ni titre igira iti umusahaba mu basahaba y'intumwa y'Imana Muhammad witwa Khalid bin Walid. Uyu ni umusahaba wari ufite izina ry'akabyiniro ryitwa Saifullah, inkota y'Imana. Asahaba nawizi babageraga amazina y'utubyiniro nka Umar yitwaga Al-Faruq, bamwita Faruq, Abu Bakar bamwita Siddiq, Uthman Dhu Nurayn, ndetse n'abandi, Ali Aba Turab. Uyo yitwaga Saifullah. Inkuru iragira iti Khalid bin Walid Saifullah qatala ashabi Malik ibn Nuwayra wa zana bi zawjatihi Layla bint Sinan. Subhanallah. Uyu ni umusahaba witwa Khalid bin Walid, ngo yishe umusahaba mugenzi we arangije asambanya umugore we. Ndakeka abisilamu ibi n'ubwa mbere babyumvishe bamwe. Abo ni abasahaba nuko bitwararitse. Turebe twese byagenze biti, habaye iki kugira ngo habeho ikintu gikorwa nk'iki ngiki? Bavandi w'Islam, ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasul amaze gutabaruka, izo nkuru turazizi. Mu gihe bamwe mu basahaba bashizeho gahunda z'uburyo ibikorerwa uwitabye Imana, kwamwe kumwoza, harimo kumusarira n'ibindi byose, byumvikanye Rasul yitabye Imana bari mu kiriyo. Mu gihe bari muri ibyo ngibyo, hari abandi basahaba bagiye mu gace runaka aho bita Saqifatu Bani Sa'ida. Icyari kibajyanye ni iki? Ngo bari bagiye gushyiraho umuyobozi uri busimbura intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nicyo cyari kibajyanye. Mu gihe abandi basahaba bari kumwe n'intumwa y'Imana, bari muri gahunda yo gutunganya uwitabye Imana nk'intumwa y'Imana. Bavandi w'Islam, mumva iki kintu ni ikintu gikomeye cyane. Umukuru w'igihugu yitabye Imana, ndavuga umwami, umukomanda, Rasul yari byose, yari umuntu uhambaye cyane. Uko kwitaba Imana birumvikana hagombaga kuba ikiriyo gikomeye cyane. Mu gihe abandi bari muri icyo kiriyo, abandi bakora iki? Bagiye gushaka ubuyobozi. Muri Saqifatu Bani Sa'ida habereyemo icyo nakwita akavuyo. Bamwe harimo Aus na Khazraj, harimo Al-Muhajirina na Ansar. Icyo buri wese yashakaga yuko buri wese ayobora, akivuga ibigwi, ati ngewe nshingiye kuri ibi n'ibi ndumva ninjye w'umuyobozi. Abandi bati nshingiye kuri ibi n'ibi ndumva ninjye w'umuyobozi. Urumva ko abo bantu bari aho ngaho, buri wese ashaka gukora iki? Kuyobora. Abo bari barimo aho ngaho nibwo Abu Bakar na Umar bagiye kureba ibiri kuberayo, ibyaberaga muri Saqifa. Ubwo bahageze, buri wese ashaka yuko yayobora, yaba umuyobozi. Icyakurikiye nuko bavana w'Islam, muri Saqifa habayemo akavuyo k'abasahaba. Habaye akavuyo, usanga bamwe babeshya bati ngo abasahaba ngo bari batuje, ngo bameze neza, ngo nta kibazo bari mu bwumvikane. Harimo akajagari muri Saqifatu Bani Sa'ida. Nuko Umar ibn Khattab icyo yakoze niki? Yahise afata akaboko Abu Bakar ahita akazamura hejuru, ati Abu Bakar, zamura akaboko ngiye ngo hayibaya. Ahita anashyiraho n'itegeko ry'igitugu ryo kuba abicaye aho ngaho bose bagomba guha bayande Abu Bakar. Muri abo ngabo harimo uwitwaga Sa'ad ibn Ubada. Uyu yari umukuru wa Ansar. We yaranze mu kwanga kumuha bay'a. Icyo Umar yakoze niki? Avandi w'Islam, ngo yaramusimbukiye amufata mu mashati, asa nk'umuniga, aramubwira ati uratanga bay'a cyangwa ntuyitanga? Abasahaba bari bicaye aho ngaho, ngo aravuga ati ya Umar, aturidu an taqtulahu
faqala Umar qatalahu Allah, ati Umar ese urashaka kumwica? Umar n'umujinya n'uburakari bwinshi aravuga ati Imana izamwica. Bavani wasalamu, ibi ndabivuze kugira ngo mwumve ko abo muri Saqifatu Bani Sa'ida nta bintu byari bimeze neza. Aho ngo byumvikane yuko Ali ibn Abi Talib ntago yari arimo, nta numwe muri Ahlul Bayt wari muri Saqifa. Mu gihe hari abandi basahaba bari muri shughuli zo gutunganya intumwa y'Imana ndetse no kumushyingura. Muri abo hari harimo Zubair na Talha na Ammar na Salman na Miqdad na Abu Dharr na Khuzaima ndetse na Khalid ibn Sa'd na Ubay ibn Ka'b na Abu Ayyub al-Ansar. Abo ni abasahaba bari kumwe, bari mu gahinda, bari mu kiriyo, mu gihe abandi bari kurwana n'ibyo ngibyo. Ibi mbivuze kubera iki rero? Ni ukugira ngo abisilamu mbamenyesha yuko ubuyobozi bwa Abu Bakari ntabwo bwemeranyijweho, ntabwo bwavuzweho rumwe n'abasahaba. Hari ababwemeye, hari n'abatabwemeye. Na Umar ibn Khattab nabwo yarabyivugiye, aravuga ati iyi bay'a ya Abu Bakari yabaye mu buryo butunguranye, ilikuwa ni ghafla. Ayo ni amagambo Umar yivugiye. Icyakurikiyeho ni iki rero? Rasulullah amaze kumushyingura birarangiye, birumvikana abasahaba bagamishemo ibice bibiri. Ntago abasahaba bose bemeranyije ku buyobozi bwa Abu Bakar. Icyo ngicyo ababibabwira barababeshya. N'ikimenyimenyi muri Sahih al-Bukhari hari bamwe mu basahaba bajyaga guteranira mu rugo rwa Ali ibn Abi Talib, bajya guteraniraho. Abu Bakar aza kubimenya, yohereza Umar, aramubwira ati genda ujye kureba bari abantu byo barimo, bashobora kuba barimo barakora utunama two gushaka kumpirika ku butegetsi. Urumva yuko icyo ni ikigaragara yuko abasahaba bashyizemo ibice. Muri abo ngabo rero ndagira ngo ngaruke kuri inkuru y'umusahaba witwa Malik ibn Waira. Ni umwe mu basahaba bigomoye ku buyobozi bwa Abu Bakari, baravuga bati twege ntabwo twemera ubuyobozi bwa Abu Bakari, n'ikimenyimenyi ntabwo tumuha zaka. Uyu musahaba yashishikariza abandi basahaba bagenzi be bo kwanga guha zaka Abu Bakar. Icyo Abu Bakar yakoze niki? Nk'umuntu w'umuyobozi yabonye ko ari ikintu gikomeye cyane gishobora kuba cyazana ibibazo ku butegetsi bwe. Nibwo Yesu ategura ikundi ry'abasirikare riyobowe nande na Khalid ibn Walid. Arabategeka ati mugende kuraba bari abasahaba, mubategeke yuko bagomba gutanga zaka. Icyo Abu Bakar yakoze niki? Yesu abashyiraho kese yo kuvuga yuko bavuye mu idini. Subhanallah. Ngo bavuye mu idini. Niki cyakurikiyeho? Khalid ibn Walid ajyana abasirikare bajya kuri abo basahaba. Icyo bakoze niki? Bishe abo basahaba. Bavana sana barabishe bikomeye cyane, batwika n'amazu yabo. Muri abo ngabo hari harimo uyu musahaba witwa Malik ibn Waira. Abo mu'arrikhina bavuga yuko ngo yarafite n'umugore mwiza cyane, ngo bamugezeho we bagiye kumwica, bamaze kwikwica abandi, aravuga ati yewe Khalid ibn Walid, ataqtulani, ese urashaka kunyica kandi ngewe mfite shahadataini, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, uqimu as-salat, ngenda sari, nkanasiba, nkanajya hijja, nkanakora hijja, ibikorwa byose mbikora kuko ndi umuyisilamu, ese urashaka no kunyica? Icyo Khalid ibn Walid amubwiye ni cyarabye ati impamvu nuko ugomba kuduha zaka cyangwa tukakwica. Umusahaba yaravuze ati amafaranga nayanjye, umutungo n'uwanjye kandi ngufiteho uburenganzira. Nuko Khalid ibn Walid atakora iki? Ategeka kwica iki uwo musahaba. Yaravuze ati sinshobora kubaha zaka. Aha rero ikibazo gikomeye cyane kigaragaza yuko ese gutanga zaka, bari banze gutanga zaka cyangwa nuko banze kuyiha umuyobozi batemeraga? Bavandimwe rero, iyo niyo incamake y'ibyabayeho. Uyu Khalid ibn Walid icyo yakoze niki? Yaramwishe. Bavuga ko ngo yamukasa umutwe awushyira ku ikwisiniya, arangije ahita afata umudamu we araramurongora, aramusambanya. Yamufashe nk'umuntu w'umucakara kuko nyine bamaze kubakora mu idini. Iki ni igikorwa kibabaje, na makuru y'agahinda cyane abayisilamu bakwiye kumva. Haravuga bati se kuki mwibanda ku mateka baada wafati Rasulillah? Mugomba kubimenya ibyabayeho ku gihe cy'abasahaba.
hari ibyabayeho kandi bitari byiza. Bavandimwe rero, iyi ni inkuru aba mu'arrikhina, abanyamateka ku mpande zombi, ahlus-sunna al-jamaa ndetse n'abashia ndetse n'abandi barabyemeranywa yuko byabaye. Abamenyi bose b'abanyamateka mu bijyanye n'amateka y'abasahaba b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iki cyarabaye. Aha rero impamvu ibyo byabaye, hari hadithi bifashisha irengera ibyaha by'abasahaba bakoze. Iyo hadithi iravuga iti: idha hakama al-hakimu fashtahada thumma asaba falahu ajran. Ngo iyo umutegetsi cyangwa se umuyobozi afashe umwanzuro w'ikintu runaka, yarangiza akabona cya kintu kivuyemo ibyiza, falahu ajran, ngo abone ibyiza bibiri. Ariko wa idha hakama fashtahada thumma akhta falahu ajr. Ngo ariko iyo afashe umwanzuro w'ikintu runaka akabona aguye mu ikosa, ngo abone icyiza kimwe. Rya kosa riba ryabaye ntabwo ryiba ryitwa ikosa, ahubwo biba byiswe yuko abonye icyiza. Iyi ni hadithi, arawi hadithi ni Amr ibn al-As, masdari yayo ni Sahih al-Bukhari, safha ni hadithi y'ibihumbi 7352. Aha rero ni no hadithi bavuga ko yifashisha yuko abasahaba ibyo bakoraga byose bafite ubudahangarwa mu bikorwa byabo, byaba byiza cyangwa se bibi. Tugarutse kuri musahaba wishwe, baravuga bati: amma sababu qatl Khalid ibn Walid li Malik ibn Nuwayra. Ngo impamvu Khalid ibn Walid yishe uyu musahaba witwa Malik ibn Nuwayra, li annahu yarahu murtaddan. Ngo nuko yamubonye yavuye mu idini. Subhanallah, nuko yamubonye yavuye mu idini. Umuntu araje ati se biti wasaye, hoya ntabwo nasaye, agatakona ko avuye mu idini, agataguca umutwe. Ibyo rero nibyo baravuga ati ngo Khalid ibn Walid ngo yabonye kana ari murtadda. Baravuga ati wa in farada annahu lam yakun murtadda fi nafsi al-amr faghayatu ma hunalika ay yakuna Khalid ibn ijtahada wa ta'awwala fi qatlihi. Ngo ariko niba abantu babona yuko ibyo yakoze ari amakosa, kuwo nguwo Malik ibn Nuwayra ataravuye mu Islamu, ibyo Khalid ibn Walid yakoze ni ijtihada, ahitafata umwanzuro wo kumwica. Barongeraho kumeza bavuga bati wal mujtahidu la ithma alayhi. Ngo umuntu ukora ijtihada ngo nta cyaha agira, nta cyaha bafite. Subhanallah, mujtahidu. Ijtihada bavuga ngo niyi, urugero ni nk'umuzungu wabonye inyoni ziguruka mu kirere, yarangiza kibaza impamvu ziguruka akajya gukora indege. Iyo ni ijtihada yakoze. Bavandimwe rero, iki ni cyabayeho ku gihe cya Abu Bakari, kohereza ingabo kujya kwica abayisilamu abasahaba, abaziza ko banze kumuha zaka. Ikimenyimenyi bigaragara yuko abanyamateka bavuga yuko yash'aru sahaba ridwanillahi alayhim ba'da wafati an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam annahum fi hajatin ila jam'u al-Qur'an fi kitab wahid. Gihe Abu Bakari bari muri shughuli zo kuba bakusanya Qur'an bakayikusanya mu gitabo kimwe, وحتى كثر القتل في الحفاظ في حروب الردة في حروب الردة. وكugeza igihe iyo ntambara abahufadhi bose barishwe. Ibaze abahufadhi al-Qur'an n'abaqra'u al-Qur'an bitwa muri iyo ntambara, ngo nuko ngo bavuye mu Islam kandi atari byo. Ese hapfuye bangahe? Qila ngo hapfuye abantu 70, abandi bakavuga ko hapfuye abantu 500. Iki ni cyabaye rero ku gihe cya Abu Bakar yica abayisilamu abaza ko banze kumuha zakka. Aha rero baravuga bati ngo idha kana man'a az-zaka bukhlan la yukfar falimadha sumi Abu Bakar limani' az-zaka biharb al-murtadin. Barabaza bati ngo niba umuntu yanze gutanga zakka kubera ubugugu yifitemo, kuba ibyo bintu niba bitamukura mu buhakanyi, baraza bati kubera iki Abu Bakari yashizeho intambara ayita ngo niyo kwica abantu bavuye mu Islam? Icyo ni ikibazo gikomeye cyane, abita ngo ni murtad, ma annahum qad mana'u zakata faqat, kandi abo bantu bakaba baranze gutanga zakka yonyine gusa. Abu Bakar ayita abihimbira ikintu gikomeye cyane ngo bavuye mu Islam, ayita afata umwanzuro gukora iki? Uwo kubica. Iki ni ikibazo twabaza abasalafi.
hakaza ikindi kibazo kigira kiti ese hal fa'ala dhalika an-nabiy al-akram al-mustafa fi zamanihi, ese ibyo bintu byo kwica abantu ngo nuko banze gutanga zakka intumwa y'Imana yaba yarabikoze ku gihe cye? Icyo ni ikibazo ugomba kwibaza, ko ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama naho habayo kese nk'iyo ngiyo, hari umwe mu wasahaba wanze gutanga zakka. Ese intumwa y'Imana yaramwishe? Bigaragare ko ibi Abubakar yakoze ndetse n'abandi basahaba cyari ikintu cy'igihimbano nyuma y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibibazo hano biracyakomeza. Twavuze ijambo ijtihada. Ijtihada ngo ni ikintu bahaye abasahaba kimeze nko kubaha ubudahangarwa mu bikorwa byabo bakoze ibyaha bibi cyangwa byiza, kuba ntacyo ushobora kuba wabivugaho. Hano hazikizo kira kiti niba ijtihada ibarwa ku basahaba kubwo kurengera amakosa yabo bakoze, bari abanze gutanga zakka, bo nta ijtihada bakoze, icyo ni cyo gikomeye cyane, kandi bose ni abasahaba. Ikindi cyo kira kiti kuki ijtihada ibarwa kubicanye gusa ntibarwe ku inzira karengane kandi bose ari abasahaba, ijtihada bakayibara ku kubicanye bonyine? Ese intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaba yarabikoze ibyo ngibyo? Ikindi kibazo, ese abasahaba n'intumwa z'Imana ni bande intungane imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala? Abasahaba n'intumwa z'Imana, bigaragara yuko intungane imbere ya Allah, abatoni imbere ya Allah ni intumwa z'Imana. Bavana Islam, reka mbaho urugero, umwe mu ntumwa z'Imana wakoze ijtihada ye binafsihi, Imana iramuhana. None reka turebe muri Qur'an tunarebe niyo ijtihada ivuga ku basahaba irengera ibyaha baba bakoze, aho kugira ngo bibe ibyaha ahubwo bigahinduka ibyiza kuri bo. Suratul Anbiya aya 47 Imana iragira iti bismillahir rahmanir rahim wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi. Intumwa y'Imana Yunus alayhi salam ngo igihe yagize uburakari arakarira abantu be abahunga. Yunus alayhi salam yahunze abantu be kubera iki? Kubera ko baramuhakanye, yakoraga da'a akabona abantu baranangiye. Yunus yaje kurakara, akora iki? Afata urugendo arabahunga aragenda. Iyo qissa abeshi murayizi, ngo ubwato ngo bwageze mu nyanja ngo bugira ikibazo, bavuga yuko ngo hari umuntu barimo uri guteza icyo kibazo, biza kugaragara ko ari Yunus. Icyakurikiye nuko Yunus alayhi salam bese bamunaga mu mazi. Imana iratubwira iti ngo yohereje ifi yitwa hut iramumira. Yunus alayhi salam ahitagwa mu mwijima gutyo. Imana iragira iti fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yunus ari muri uwo mwijima, yamazemo iminsi runaka, hamagara Allah agira ati ya rabbi la ilaha illa anta, nta yindi Imana uretse wowe ya Allah, rwose nisanze ndi mu banyamahugu. Imana igira iti fastajabna lahu wa najjaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin. Uwo Yunus twaramutabaye tumuvana muri ibyo bizazani yari arimo, uko niko turokora abemeramana. Ahangaha harimo isomo rigaragara yuko Yunus yakoze ijtihad, Allah aramuhana. Ni gute intumwa y'Imana yahanwa n'Imana, umusahaba yakora ijtihada y'icyaha runaka ntabe yabazwa icyo cyaha aba yakoze? Bavandimwe rero, uko niko nasobanura ku bijyanye n'ayo mateka twavuganye na Sheikh. Inshallah buruko ni ikiganiro cyabaye kirekire cyane, ariko buruko buri ku gihe cya Umar na Uthman niko tuzajya tuyisobanura uko byagenze, tunabisesengura kugira ngo abisilamu bagire icyo bakuramo. Naam, inshallah. Ese ubundi iyo havuzwe ijambo abasahaba haba hashatse kuvugwa iki? Umusahaba ninde? Abasahaba nkuko tumaze kukubibona ku mpande zombi, hari ku ruhande rw'abashia no ku ruhande rw'abasuni, dufite igisobanuro cy'abasahaba kandi cyumvikana. Reka mbere ku ruhande rw'abasuni uburyo babona abasahaba. Ku ruhande rw'abasuni, abasahaba babasobanura mu byiciro bigera kuri bine. Icyiciro cya mbere, sahaba ni wa wundi wabonye intumwa y'Imana Muhammad akamwemera akamukurikira agapfa kiri ku murongo w'Islam. Icyo ni icyiciro cya mbere. Icya kabiri, sahaba ni wa wundi wabonye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bakicarana igihe gito,
maze bagatandukana, kabone niyo yaba yaramubonye isaha imwe nungo abayitwa sahaba. Urugero twatanga, abantu bavaga mu cyaro akaza ku ntumwa y'Imana akagira amasomo afata agahita agenda, wenda akazatabaruka ataragaruka kuza kureba intumwa y'Imana. Icyiciro cya gatatu gisona no sahaba. Sahaba ngo ni wa wundi warebye intumwa y'Imana ari mutoya, Rasul akarinda atabaruka wa mwana atarakura. Urugero twatanga umwana wa Abu Bakar, khalifa wa mbere witwa Muhammad ibn Abu Bakar. Amateka tubwira yuko yavutse mu mwaka wa 3 wa Hijriya. Bivikana yuko Rasul yitabye Imana wa mwana amaze kuza imyaka 7. Uwo ngo nawe witwa sahaba. Urundi rugero, Imam Hussein alayhi salam yavutse mu mwaka wa 4 Hijriya. Rasul yaje gutabaruka afite imyaka 6. Aha rero icyo ni ikintu cya gatatu gisona sahaba, wa muntu ukiri muto cyane wabonye intumwa y'Imana. Icyiciro cya kane gisona no sahaba basuni ni wa wundi wabonye intumwa y'Imana Muhammad akaba umuyisilamu, nyuma akaza kuba murtadi, hanyuma akazagaruka mu Islamu nyuma Rasul atakiriho, none wundi sahaba. Ibi byasobanuwe na bamwe mu bamenyi bakomeye cyane aba mu'arrikhina ba ahli sunna al-jamaa. Hari ibitabo byayivuze, igitabo cyitwa Ibn Hajar al-Asqalani fi babi as-sahaba arabivugaho, na Imam Nawawi fi babi tahdhibu asma'u wal lugha, hamwe na Fathul Bar n'ibindi bitabo bisobanura ku bijyanye na sahaba. Aho ni ku ruhande rwa ahli sunna wal jamaa ujya sonera abasahaba. No ku ruhande rw'abashia, abasahaba ni ikirero. Sahaba mu rurimi rw'icyarabu biva ku ijambo suhba, sahib. Mu Kinyarwanda tutugenekereje ni mugenzi wawe mufatikanyije mu rugendo runaka. Mu yandi magambo umusangirangendo nicyo bisobanura mu Kinyarwanda. Ni umusangirangendo muhuje mu rugendo rw'ibikorwa runaka. Mushaka muhuje mu rugendo cyase muri kumwe mu rugendo rwo gushaka ubumenyi, urugendo rw'ubucuruzi, urugendo rw'intambara, urugendo rw'idini. Uwo ngabo ari umusahaba wawe. Ibyo turesanga muri Qur'an muri suratu Yusuf aya 39, aho Imana itubwira amateka ya Yusuf igihe yari ari muri gereza. Imana atubwira ati, Yusuf abwira abo bantu bari muri gereza, yaravuze ati ya sahiba yisijin arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahhar. Ati yemwe basahaba banje, yemwe basahaba babiri, yemwe bantu turi kumwe muri rugendo rwo gufungwa, arbabun khairun mutafarriquna, ese ibyo bigirwa mana mugaragira binyuranye nibyo byiza, amillahu alwahidul qahhar, cyangwa Allah umwe rukumbi w'umunyembaraga niyo mukwiye kugaragira nibyo byiza. Aha bigaragara yuko sahaba hangaha Yusuf abari kumwe muri gereza yabise abasahaba be kabone nubwo bari abashirikina. Ahandi muri suratu Shu'ara aya 31 Allah atubwira ati falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ngo nuko ubwo amatsinda abiri yombi yarebanaga, abantu ba Musa, Imana yise ngo ashabu Musa, abantu ba Musa baravuze bati inna lamudrakun, rwose batugezeho, abanzi batugezeho. Aha ni bigaragara yuko sahaba bigiye kimwe Imana Musa alayhi salatu wassalam. Ndakika Qur'an twese tujya tuyisoma, Imana itubwira abasahaba ba Musa uburyo babaniye Musa, bamubaniye mu bikorwa byiza ndetse no mu bikorwa bibi byose. Imana yavuga byose muri Qur'an. Wagira ku ntumwa Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bita sahaba rasulillah cyangwa ashabi rasulillah, abasangirangendo n'intumwa Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ahero ndumva rero sahaba ari cyo ngicyo biba bisobanuye. Hanyuma mu gusoza kw'iyi ngingo tubyumve neza, dushobora kuba dusangiye urugendo mu bintu runaka ariko noneho imigambi yacu inyuranye. Ndumva nga bisobanutse, imigambi yacu inyuranye. Urugero natanga, abantu bagiye gushaka ubumenyi, urugero nge nawe tugiye gushaka ubumenyi, wowe ufite umugambi wawe nanjye ufite umugambi wanjye, ariko turabasahaba dusangiye urugendo rumwe. Wowe ufite umugambi wo kuvuga ati ni ngeri wacu kabisa ndashaka kuzaba umustar, ndashaka kuzamamara. Undi akaba afite umugambi wo kuzajya gufasha abantu be abazamura. Wa kadhalika abacuruzi nuko nguko,
mushobora kuba musangiye urugendo rw'ubucuruzi, ufite umugambi wawe n'undi afite umugambi we. No mu dini rero ku gihe cy'abasahaba y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nabo bari bafite imigambi inyuranye. Impamvu bari bafite imigambi inyuranye, aha rero ndifashisha hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam igira iti, yavuye kwa Umar ibn al-Khattab, aravuga ati qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, numvise intumwa y'Imana ivuga iti innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, ati buri gikorwa cyose kibanzirwa n'umugambi, kandi na buri mugambi wose na buri gikorwa cyose kizareberwa hakurikije umugambi wacu. Rasul akavuga ati faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Rasul yagiraga abasahaba agira ati ugiye gukora hijra, uzakora hijra kubera Allah n'intumwa ye, amenye yuko azabikoze kubera Imana n'intumwa yayo. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha, nuzakora urugendo avuye Madina agiye Makka, avuye Makka agiye Madina, abyiraga basangira ngendo icyo gihe, uzabikora kubera isi azabona iyo si, awi imra'atun yankihuha, cyangwa se umudamu ashaka kurongora nawe zamurongora. Aha rero bigaragara yuko intumwa y'Imana kuki yabwiye abasahaba ayo magambo, nuko mu basahaba harimo abafite imigambi inyuranye, abafite imigambi y'iby'isi n'abafite imigambi y'ibya akhira. Iyi hadithi sababu ar-rajulu arada tazawwaj min imra'atin yuqalu laha Qais, ikigaragara nuko iyi mpamvu iyi hadithi nuko hari umusahaba wari ufite umugambi wo kurongora umwe mu badamu witwa Qais. Iyi ni hadithi igaragara yuko mu basahaba bari abasahaba ariko imigambi yabo inyuranye. Icya kabiri, reka tujye kuri imani yanjye ni yawe ishobora kwiyongera ikanagabanyuka. Al-iman yazidi wa yanqus. Ibi tubikomara ku mumenyi witwa qala Ibn Taymiyyah, aravuga ati madhhabu ahli sunnati al-muttaba'una lis-salaf salih anna al-imana yazidu bit-ta'a wa yanqus bil-ma'siyah. وقد ذكره شيخ صالح الفوزان. Abana bamenye baravuga bati imani iriyongera ikanagabanyuka, yiyongera kubera ibikorwa byiza ikanagabanyuka kubwo ibikorwa bibi. Aha rero babaje Sheikh Fawzan, al-iman yazid wa yanqus, arasubiza atanga dalil agira ati innamal mu'minuna idha dhukira Allah wajilat qulubihim wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Ngabemera Imana iyo bumvishe izina ry'Imana rivuzwe imitima irakangarana, basomerwa amagambo ya Allah imani zabo zikiyongera. Iyo ni dalil igaragaza yuko al-iman yazid wa yanqus. Aha rero iman zikaba zirimo ibyiciro mu biremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala. Urugero imani z'abamalayika, abamenye bavuga yuko zo ziri fixe, ziri ahantu hamwe, ntiziyongera nta nubwo zizimanuka. Hakurikira imani z'intumwa n'abahanuzi, zo zahoraga ziyongera nta nubwo zajyaga zimanuka. Hakurikira ikindi cyiciro cya gatatu, imani yanjye nawe yazid wa yanqus. Wakadhalika fi sahaba, no mu wasahaba imani zabo zariyongeraga zikanagabanyuka. Reka tujye ku cyiciro cya gatatu, hari cyo bita al-khata cyangwa se amakosa. Nge nawe turakosa. No mu wasahaba y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nabo barakosaga. Kuri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل بني آدم خطاء وخير خطائين التوابون. nguburi mwene Adamu arakosa. Ana magambo ya Rasul. Walikum nyama kosa mwiza ni wao ndio wamenye ko yakosheje akibuka kwicuza kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidhi wa Ibn Majah wa Darimi wa Ahmad. Ibirani bigaragaza yuko abasahaba nabo harimo abanyamakosa kimwe nkatwe twese. Hanyuma muri kiriya kiganiro hari uwo nabonye yandika ngo nimugende mwebwe mutuka abasahaba. Ese koko abashia batuka abasahaba? Kuki abawahabi bashinja abashia gutuka abasahaba? Icyo navuga nuko biterwa n'imyumvire inyuranye ku mpande zombi ziba zifite ku basahaba. Imyumvire, hari abawahabi cyangwa se abasuni bafite imyumvire yabo ku basahaba,
ndetse n'abashia bakagira imyumvire yabo ku basahaba, ariko hakaba bakagira aho bahurira. Reka mpere ku basuni. Uruhande rw'abasuni, abasahaba bigishije abasahaba yuko ari abantu b'ibitangaza. Abasuni nuko bigishijwe, abasahaba nabo ni bitangaza. Ikindi bose ni intungane, baranzwe n'ubutabera bose muri rusange, nuko bigishijwe, kandi bahawe ubudahangarwa bw'ibikorwa byabo byaba bibi cyangwa byiza. Niba hari ibyaha bakoze ibinini cyangwa ibitoya, byahawe inyito yitwa ijtihada, ntabwo byahawe inyito yuko ari amakosa ari ibyaha, ni ijtihada. Uko niko bigishijwe. Ni ukuvuga umusahaba niba arakoze icyaha runaka, fata ko ari ijtihada yakoze. Kandi hadithi twasomye haruguru yifashisha ngo iyo bakoraga ibyiza, bakoraga ibikorwa bakagwa ku byiza, babonaga ibyiza bibiri. Bakora ibibi bakabona icyiza kimwe. Ikindi bikaba bizira, kirazira kuvuga amakosa yabo, kuvuga amakosa abasahaba bakoze. Ari naho bahimbye imvugo igira iti ma hasala bayna as-sahaba natruku, ibyabaye hagati y'abasahaba tugomba kubyihorera. Urumva rero aha niyo myumvire abasuni babigishije kujyanye n'abasahaba. Ikindi bakaba babuzwa gusesengura no kwinjira mu bijyanye n'amateka y'abasahaba n'ibikorwa byabo. Aha rero ku ruhande rw'abashia ibyo bintu ntago ari byo, kuko binyuranye na Qur'ani, binyuranye n'amagambo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Abashia kubishyira ku mugaragaro no kubitangaza ibikorwa by'abasahaba kwa kugira ngo basobanurire abantu, babereke yuko uwo murongo bahawe ibyo bigisho bijyanye ku basahaba ko atari wo. Aha rero abasalafi niho bafashe umwanzuro bavuga yuko abashia batuka abasahaba. Kubera iki? Kuvuga ibijyanye n'amateka yabo n'amakosa yabo. Si ibyo gusa, bakanavana no mu dini mu Islam, kuko muvuga amakosa y'abasahaba mwebwe ntabwo muri abayisilamu. Yewe hari n'abandi basalafi batanze fatwa ivuga yuko abashia bakwiye kwicwa kubera icyo kintu. Hari n'ibindi bihugu byo muri Aziya, ibihugu byashize uwo mwanzuro mu bikorwa, abashia baricwa kubera icyo kintu gusa. Ari niyo mpamvu rero abashia bavugwa yuko batuka abasahaba, nta kindi ni ukuvuga ibyo bintu, cyangwa se no kuba bararenze umurongo utukura bashizeho ku basahaba y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Abasahaba rero ntago bashia babatuka, ahubwo basoma iby'amateka yabaranze by'ukuri, bakabivuga uko bimeze, kuko abakurikiza umurongo wa Qur'ani ndetse na hadithi z'intumwa y'Imana Muhammad. Naam. Hari aya za Qur'ani se zaba zigaragaza ko abasahaba bose uko bakabaye batari abantu b'intungane, ahubwo ko muri bo wenda haba harimo bamwe batari beza, barimo abantu bakoraga ibyaha n'amakosa? Naam, Qur'ani irabigaragaza. Qur'ani igaragaza ko abasahaba barimo ibyiciro. Hari ibyiciro bigera kuri 5 by'abasahaba Qur'ani yatangaje yavuze. Icyiciro cya mbere, abasahaba babemera Imana barangwaga n'ibikorwa byiza, kugeza ubwo none banatabarutse bakiri ku murongo muzima. Icyo ni icyiciro cya mbere, abaranzwe abemera Imana barangwa n'ibikorwa byiza kandi bakanatabaruka bakiri ku murongo muzima. Ibyo tubisanga muri sura Tauba aya ya 100, aho Imana igira iti bismillahir rahmanir rahim was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بالإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Ati babandi baba yabibanze muri muhajirina ndetse na ansar, والذين اتبعوهم بإحسان, na babandi babakurikiye mu byiza. Imana iti bi ihsan laysa bisayi'a, babakurikiye mu byiza. Aho ngaho niwo radiyallahu anhum wa radu anhu, Imana yarabishimiye nabo barayishimira. Allah kuvuze agira ati wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abadan dhalika al-fawz al-'azim. Imana yabateganyije ibihembo bihebuje cyane, ibihembo bihambaye, imigezi itembamo, ijuru itembamo imigezi inyuranye, ndetse bakazabamo ubuziraherezo. Iyo niyo nsinzi ihambaye.
icyo ni icyiciro cya mbere icyaha cy'abasahaba Qur'an ivuga. Icyiciro cya kabiri cy'abasahaba Qur'an ivuga n'abemeramana mu basahaba bagwaga mu makosa nkuko twabivuze haruguru. Qur'an iragira iti muri suratu Tauba aya 102 bismillahir rahmanir rahim wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'a asa Allah an yatuba alayhim inna Allah ghafurur rahim. Ati ngo hari n'abandi bemeye ibyaha byabo bavanze ibyiza n'ibibi, hari ubwo Allah subhanahu wa ta'ala yazakira kwicuza kwabo. Mu byukuri Allah nubabarira ibyaha kandi nyirimpuwe. Icyo ni icyiciro cya kabiri cy'abasahaba abaragagoye n'amakosa. Icyiciro cya gatatu cy'abasahaba, icyiciro cya gatatu ni abasahaba basaritswe n'ibyaha, Qur'an yabise fasiq, yabise abangizi, abononyi. Ibyo tubisanga muri suratul Hujurat aya 6 aho Imana igira iti bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ati yemwe abemeye inkozi y'ibibi niramuka ibazaniye inkuru mujye mushishoza kugira ngo mudahohotera abantu mutabizi maze mukaza kwicuza ibyo mwakoze. Iyi ni hadithi, iyi ni aya igaragaza ko masaba arimo fisqu, harimo abangizi. Iyi ni aya nuzilat fil Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayt ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Uyu numwe mu wasahaba witwa iri zina tumaze kuvuga witwa Walid ibn Uqba. Rasul ngo yamwohereje mu gace runaka ngo ajye gusaruza zaka. Kandi uwo musahaba wa kana bainahu wa bainahum adawatu fil jahiliya, uwo musahaba yari afitanye nabo bana makimbirane n'ibizazane. Biba ngombwa yuko wa musahaba hageze aho kugira ngo abashikirize utumwe n'umwe Imana yamuhaye bwo kubaka zaka, mu gihe baje bamusanganira bashaka kumwakira, undi yahise ahindukira ajya gutanga amakuru avuga yuko banze gutanga zaka. Nibwo abasahaba bese bahaguruka bashaka kujya kurwana, hahita hamanuka iyi aya igira iti inja'akum fasiqun. Uyu musahaba n'umwe Imana Muhammad. Icyo ni icyiciro cya kangahe? Cya gatatu. Icya kane rero ni abasahaba batarakira ukwemera mu mitima yabo bahozeho. Ibi tubisanga muri suratul Hujurat aya 14. Imana igira iti qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Igihe abanyacyaro abarawo mu cyaro bahindukiye babwira bagenzi batubwe turabemera Imana, barigamba turabemera Imana. Imana babwiye iki rero? Qul lam tu'minu, babwira uti ntago muremera, walakin qulu aslamna, ahubwo mugenda muvuga muti twabaye abayisilamu. Kubera iki? Walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum, ntago imitima yanyu irakira ukwemera. Iyi aya rero yabwiraga baki? Abasahaba b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Icyiciro cya gatanu cy'abasahaba gira giti n'abanafiki, harimo abanafiki, indyarya. Ibitanga tubisanga muri surati Tauba aya 101 aho Imana igira iti wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiquna wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. No mubarabu bo mu cyaro babakijije harimo indyarya, harimo iki? Indyarya. Ndetse no mu bantu batuye Madina harimo abatsimbaraye ku buryarya. Qur'an iragiti we Muhammad ntubazi ariko twebwe turabazi. Iyi ni Qur'an itwereka yuko mu basahaba harimo iki? Indyarya kujya kimwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ibyo ni ibyiciro bitanu rero tubonamo abasahaba muri Qur'an al-Karim. Naam. Uretse aya za Qur'an haba hari hadithi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zigaragaza ko abasahaba bose batari intungane, cyangwa se wenda hakaba hari ibindi bimenyetso by'amateka. Naam, hari hadithi izwi cyane kandi zirahari mu bitabo nka Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Ni hadithi iri maarufu cyane, ni nyinshi cyane, aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yavuze ati yaridu alayya yawm al-qiyamati rahdun min ashabi fayujalluna 'anil hawd
ngo ku munsi w'imperuka nzazirwa n'itsinda ry'abasahaba banjye. Nuko Rasul yahanuye itsinda ry'abasahaba banjye. Nge nzaba ndi he? Ahantu bita al-Hawdi, ni umugezi wateganyijwe wahariwe intumwa y'Imana Muhammad. Uwo mugezi rero intumwa y'Imana tubwira yuko ni umugezi wa Kawthara, ngo abazawunywaho ntibazigera bagira inyota abadan. Rasul atubwira yuko ngo hazaza itsinda ry'abasahaba rije kuri uwo mugezi risanga intumwa y'Imana iri aho ngaho. Fa aqulu, nge nzavuga nti ku munsi w'imperuka, ashabi, abasahaba banjye. Fa yaqulu, intumwa y'Imana izabwirwa iti, innaka la ta'lamu ma ahdathu ba'daka. Ati yewe Muhammadi, have sigaho ceceka rwose, abangaba ntago uzi ibyo baduye, bazanye ibyaduka nyuma yawe umaze kwitaba Imana. Ntago uzi ibyo babazanye by'ibyaduka. Innahum murtaddu ala adbarihim qahqar, ngo basubiye mu bikorwa byabo bibi itsinda ku tsinda. Ibi rero ni hadithi iri sahihi ruya an Abi Huraira, rawa yawni Abi Huraira, umusahabi wa Abi Huraira avuga iyi hadithi tusanga muri Sahih al-Bukhari n'ibindi bitabo bya Ahlus Sunnah al-Jamaa. Iki ni kigaragaza yuko mu basahaba nago harimo ntago bose bari intungane, dushingiye kuri hadithi n'umwe y'Imana iri sahih. Naam. Ese ubundi kuba abasahaba barabanye n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ibyo byonyine birahagije kugira ngo bitwe intungane n'imbonera? Naam. Abasahaba bose ntabwo kubana n'intumwa y'Imana bihagije kuba uri intungane. Ntabwo bihagije Islam. Dushingiye kuki? Reka dushingire kuri aya iboneka muri suratu Hud, aya 45, aho intumwa y'Imana Nuh alayhi salatu wassalam yasabye Allah asabira umwana we igihe bari mu bwato, abandi bari barimbujwe n'amazi, abandi bari mu bwato. Nuh yaravuze ati, wanada Nuhu rabbahu qala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin. Ati ya Allah, uyu mwana wanje ari mu banje, kandi ya Rabbi, wa inna wa'daka alhaq, isezerano ryawe ni ukuri, wa anta ahkamul hakimin, kandi ni nawe mucamanza usumba byose. Nuhu arasabira umwana we yabyaye. Nuhu yabwiye ngo iki rero? Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlika. Ati yewe Nuhu, uwo mwana uri gusabira si uwawe, ntago ari mu wawe. Kubera iki? Innahu amalun ghayru salihun, ibikorwa bye ntago bitunganye. Iki ni kigaragaza yuko Nuhu kuba yarasabiye umwana we ntago ikirebwa ko ari umwana wa Nuhu, ahubwo cyarebwaga n'iki? Ese ibikorwa bye biratunganye? Ahandi muri suratu al-Ahzab aya 32, Allah aragira ati, ya nisa'un nabiyyi lastunna ka ahadi minan nisa', aho Imana ibwirira abadamu intumwa z'Imana, bintumwa y'Imana Muhammad, ati yemwe badamu bintumwa, mu by'ukuri ntago mumeze kimwe nk'abandi badamu bose, ariko inittaqaytunna, ni murangwa no gutinya. Aha rero nabafasha ba Rasul, ntago kuba abafasha ba Rasul bihagije gusa, ahubwo inittaqaytunna, ni murangwa n'ibikorwa byo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahandi Imana iragira iti muri suratul al-Hujurat, ahandi ashaka kugaragaza yuko kubana na Rasul ntago bihagije, ahubwo hari ikindi cyangombwa gikenewe kugira ngo kizakurokora kikugira intungane imbere Allah subhanahu wa ta'ala. Imana tuye muri suratul Hujurat aya 13, aho agira ati, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Ati yemwe abantu, mu by'ukuri twabaremye tubakomoye muri gore na gabo, kandi tubashyiramo amahanga agiye atandukanye ndetse n'amoko atandukanye kugira ngo mumenyane hagati yanyu. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum, umwiza imbere ya Allah muri mwe, umwiza muri mwe imbere ya Allah, intungane imbere ya Allah muri mwe, nubarusha gutinya Allah, atqakum. Aha bigaragara ko iyi ni aya igaragaza ko at-taqwa nicyo kintu gishyirwa imbere. Tureba muri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana yabajijwe se nibihe bikorwa bizinjiza abantu benshi mu ijuru. Su'ila akthari ma yudkhila an-nasu al-janna
faqala at-taqwa wa husnul khuluq, no gutinya Allah no kurangwa n'ibikorwa byiza. Bavandimwe rero tumaze kubona yuko kubana n'intumwa y'Imana, kuba umusahaba y'intumwa y'Imana, ibyo nibihagije. Ikirebwa n'iki? Ni ibikorwa byiza ndetse no kugandukira Allah by'ukuri. Abasahaba rero kuba barabanye na Rasul bakarangwa n'ibikorwa byiza, fabiha wa ni'ma. Niba barabanye na Rasul bagaza kurangwa n'ibikorwa bibi, aho ngaho ntacyo bizabamara imbere ya Allah. Naam. Hanyuma dusoza, ni iyihe nama wasoza ugira abayisilamu muri rusange? Inama nasoza mbwira abayisilamu muri rusange nuko hari abayisilamu bamwe bapinga amateka, cyane cyane amateka y'ibyabaye nyuma y'urupfu rw'intumwa y'Imana Muhammad ba'da wafati Rasulillah. Ugasanga bakavuga bati se ayo mateka mutubwira atumariye iki? Hari icyo amaze? Ese ibyo bintu byamaze imyaka irenga 1400 muhora mugarura nuko kubera iki mubigarura mu bitsimbararo cyane? Ndagira mbabwira yuko idini ubwayo ni amateka. Idini ubwayo ni amateka. Ibyo duplatika byose, iswala dukora ishingiye ku mateka. Idini yose ni amateka. Qur'ani itubwira yuko amateka yari yose agirira akamaro babandi bafite ubwenge. Ndasoza mbwira babandi ngira nti, niba ufite ikibazo cyo kuba aya mateka yabayeho mu myaka 1400 nishize, rwose ndagira ngo wicare cyangwa se urire wihanagure nurangiza wicare utuze, kuko na n'ubu turacyabwirwa amateka ya Adamu n'ubufasha we Hawa ndetse n'abana ba Adamu. Ese bo hashize igihe kingana iki? Niyo mpamvu mbabwira yuko amateka nta mpamvu yo kuyapinga cyangwa se yo kuyasuzugura, dukuramo inyigisho kandi zitugirira akamaro nk'abemeramana. Naam. Urakoze cyane rero, ndagushimiye kandi nizere ko n'ubutaha nitugukenera uzitabira insha Allah ta'ala. Insha Allah. Abiha nema.